Ene yo Kumasi ahenema kokobin asemo asi wo ho no anuanu mienu a o maame ne papa wu adwom ajapade nyame ado wo mo ye mmema mienu pe na aketo wo mu no wode papa na sesi ane ye ntimi hu se se ajapade na o maame ne papa adwom ye si 8 bedrooms ai wo Kumasi atese wo mo didi hu mo de hahai enkrofo wo mu a wo ma gifie ni nyina na sesi ane em se sika ne ba ye nim ne odija ne yonko a eye ketu owo mpapa no wakotwa eja to eye efie kase ne nyina asabre nkrofo eja pade ewo mu de ne nyina ahia ano ode mpame nkokuma semra na yebekwa oma no so na yakwakodi enkomo ewo ho Bismarck Mensa yaman boni wa santimantima ba bis akwabo nana mejo so yo papa no onene ni aba mande na omoko hui nana minim se ajapade na ewo efeni si ho no ana omoku hu asese yo se so minim se wakwaje ne girl bi o ana ni bofu mi apanyini no eno de nana mintimi nchaje so mi no betima kire de nti a nuanu mienu omode atentam so ewo ahema kokobe video bi ato Facebook no so Angel 102.9 FM ebusia twemnika ko osisi ana kwhwe danu mu nyomanyi na shamadana papa we ye ne hwenyi ade edwiri nyina de gu fom Bismarck 8 bedrooms house na ashini ne won he ejiwa enye small house o enye fifo bisi jina so ansa enye small house o mu nyomanyi na she base we no ewo kokobin bro fa ban bro no ban so wahina kokobe wo new site entino even say u free santa se na okọ na otia bofredu na okọ nkakra bi a no mane ubonkum so wo new site pe ja hona ja amante mi no prima fu afie wo prima fu fie wo new site ja we say escafo entemo pa je we ko na mantem ho no da iso na say ade a unis kapa mu dudi a untimi si dan wa sa mantem ho no so man the bonus way ba ne sen de na me da say ubepie mo sentimentem Kumasi a bon ba ko ye fro ahenema kokobe ni nyina ne se abranti be ye fro no papa na wonya mfie 25 years onu onu ya panyini o so wonya tifie ho na obi nim ade ya koba ye edi kan no abranti no nya 25 years na odi kan twese kan wo nya panyini so pen ama asem no kopie police station ama police for ye ya ama o mo kazi we da kwa busu atenteja ajobere bai na enra anopa ana brent say there be still na wonte ase nyan say efia omutimu no oso obehye no edi kan no opono nyan tintam so no nyan say ma mutifia mo mra ke be mo ka be nesari a me nyan ketuai o tete mo ha me pa no nyan say oso obeshi firi no mfi se bi agoro ana wodi no mehu an say wakoto petru obaya efia fo wan wo so nyina obi ansi form ade ya me beshi firi no o ma so ape otutu petrol go dan mu nyina ana o twega tu ma na 8 bedrooms ni nyina se dwerebe na se obi no ofa pin ba ko kra efi danim nti fastest for by na se ade a na efi ni kra ase dwerebe wie na se omutu ye mo ko mu akaka ebo a se de be ya ntime ntretre enko ada apartment a ewo enchenchen ni nyina nti no ka se efi mu a 8 bedrooms no abranti a FFN papa no na otumasi feel nyina ama bedrooms make say omo mti soro omo mti form nyina obie no a ofa na ade efi dan ni mu to unse bi eja ne ba no afa na enne ba o afa na yire no ma pin to mu pin na ja we say efi ni tim nyina say twebe make say abranti ne de up to now no aposifo enhu no ameka say ode no so aka nwura Bismarck abotre ade na obi ani fie na otwa eja to fie ni mana na elipa ofie ho obi a ofie na onya pan ni ka kire mo tete fi ho say the next question is Bismarck what me ka ana me to nka anya bi abrantie na okitatu obi antimi mba no nti a mo nyina atena ho ma otwa eja to fie ni musan na onkutatu na ohwe akwado so onya pan ni no mo fenche say no onya keto na si ha adwene no o mususu say enkofo enuboni bi onom bi nti so ka no ho a na se fi obi a ntimi nka hwe ama onya panyinu kra na suru no kenintino o ka no ho de ya na se won wo fi obi a akwhye dem enu na ma abrante ne kwanya e ma no koto petrol o de gu dan mu nyina e pa eja e do so wo hye no
sa branch no oya kakra wo sa pepepe na say ade ankofo enu boni bi ade ya menua no na say abrante no onu bi Bismarck that's for ni dey chiwai e bia na ya chele wi Bismarck fia meka so ni bra no ne abusuafo nko anete ho ana se wo mo de ma han ya manfrafo ka ho bi Nyaba fia o mo de ma han na o ma me no papa nyina no enti fie ho bi ba do musuko na nya se yakoye se ma me no papa no kra no enti ase no mu mienu ana ya o makoye landlord a o mo fie ho no ma o mo hwe fie no na mintimi hu se bi ase sika na efiofo no etua no rent no omiapa ni na gidi o asese o minim se eno ho bufo na ko ma abrante no etwa tu fi ni nyina ahye no omo na omo ofi ho no memanim no obi antimi no so on betimi abono danchi na chekere no kra to ho so o matena se ama nemre we japade bi kra uni insurance ni nyina ahye dwere be sa oya ba na elipa ofi ho a emema ofi ho ne mom no abrante ba ako anase panyi ba ko yese o comfort abrante no bo say na ade na o be so sifi na o twesika no nyudu abema eko o ka che ne say ontwe no mfi na we ye abusuasem ti say abusuasem de a ono so onye busuani za ontimi mbem na o say ja o je ne be bi ne say abrante ne tutu patru agufi ni mu ase no jere be we dey tenant for na lose papa my lose o mu ofie pa na say we see the my lose pa na we dey enkotie o mo so nsem kakra mo ka o ma na mu haja no o twa de to fie ni be level na pharmacy opposite way me sem ko to duro ho turu a ho na hu se ni nua panyini no ahye boxer abigina gate na no frame na so me tare chinchina wa sem mama na me firi ho na me ba na wasi ni nua no e break ni dan no obu ni dan ni timi sem me furu soro ho no so sani from nua na keto me say ade na nua na kunta kwa break ni dan wa je se mo busia se ma me from anu to kan sa na me so okay we mati na me furu soro na me say sani from no yes one dey ni penny catch them say so obeshi fee no so kan kra so obeshi fee no kra na so twaja to dan no mi say agro no odi fi gani ho say bi ho say musie kumo ani mu ha musie basi na mi bi mika ko that day o mi neighbor na mi di mika na mi ko frɛ no say atu fee mi ha she odi mika ono so pii ti ani 1 minute kra ni musie aso nchensi ni mu a she nti asem nsi na nsusu fire ne de cheka kombedu na ahye wi ombedu ne de na nema so planning so 8 muhon brava kwa mo motifio we mo cha branch na we de we se kakra bi won mo yen kakra bi ana mo jana we kakra bi ba menti asi o hema mo nyane hwe edan na hwe ya na atimi bɔ ho ban ti so don saka na de kan na agede yin obi di sebisem hunu bese wade o se ya busuasem na o so oni ama ne de na afi wakɔka na busua ho ana oni ama ne kratch ne kwɔbɔ abusua nsa na wo hye no to de bia e na o se wiase no aka ne no na nka obi ba kuro ba enti ofom a obi timi tia no but ne no yesua anana afo abrabɔ no ama say nuclear family onye mebusuani onye ma de enti wo say a won say mintimi nkanasem sound so de ahye wono anka so ni re say ono na japade ba ko pe ne ma me papa di ja no wahye no enti de na abaye abaje afiri ni ho sika ni ho nso abaye nye asani mo ya na so be nden e ba se obi be bo weni a entra se yesi abada ho asekan ekrama nka nipa enya violence na preach but enyansa abada ho akrama nka nipa obi afa patro ba be hye wo ne ma wa branya wo se menye busuani nu agya no wa hye no really let's say like your Attention TV na subscribe Attention TV na sanso share Attention TV na bell na ebo ho no so wani die mu a bo so kakra ma ye na adwuma no enye de maye ekwentwa na mbeso makra